Khorjei digital world Mapu Khorjei Mapu ki channel da taram nokchari ngasidi Chakhao ki kheer wen tokjara ga ara tengko ta pet ola changje Chakhao je koi black rice hai sini ko aduna magi khoi signature purple color se blackish color purple hai tare ko se khoi ge anthocyanin hariba pigment sin thon bani masi khoi ge antioxidant property chen bagi magun namani hoje khona Chakhao je khanduga butter ka tosin jarani butter tosin laga akoi cooker da kamthacha ga doni sangom dik ta kamaga aduna China gi adiba matam da ancient China da koi Chakhao je moi royal family khatang chaba yaraga top mi da chaba yaramdi Chakhao gi kana ba khara hairaga di ma se khoi gi atop rice singa yengna bada protein khwari wang na yawa cheng makhal mani antioxidant marang kaina yawi heart ta kanai adi anti cancer properties yawi meat ta kanai arumba handan bada kanai weight loss ta blood sugar level handan bada kanai adagi it also helps in decrease risk of non-alcoholic fatty liver disease akhoi gi yu thak tan akhoi fatty liver leiba sing gi decrease to du carnation aduna hoji Chakhao je butter tot khra cooker da na songom liter ma jo lo hai jela elaichi khara hap chela tejpata hap chela songom le sara kan da khoi gi Chakhao gi sujan ga doi hide sing khara yan gi sui aduga adum apa mani hoji songom powder milk powder chamas ani mu ka hap chan gra okhai sina hape sarak pa kan da cheng su doi aduna black rice Chakhao se makhan yam lei mafam gi sumong khene matum taba sangtak toba aduna dum research paper kya na sudum Chakhao gi kana ba anti cancer and antioxidant property sing se accept toraga mayam na pam na chana ba worldwide toina magi mahau amadi medicinal values hai tare ko aduna Chakhao se Chakhao kheer oina Chakhao thonga kheer angoba tola chaba adigi dum cheng angoba Chakhao ji kitang hapaga thonga dum chaba su yawi sina dum chak tu kitang ngangtak mutang changa dum makhalni aduna hojik som se sar matung da Chakhao sujan gre ising ji kitang hapchale sibok de ising jekta yamaga na cooker da fish kam ba dektai cooker ji mon mole aduna ising di kitang koktak hape horen kama matung da yengage aduna smain taroga cooker se makum kumjala yam lai ba wong kheer ji kisuna te kam thoga adum lon be wani aduna hojik kam ba ngai si smai tona kame aduna Chakhao se dum khoina mariyak mangara kumba mai chang se kam halaga amuk lon ga doi tan ga chang na tan ju mati am hong chari hojik tan gang ni tan je hojik kam hanjar ke samaina hek saraga tak olaga maida hek lawda brang long kam ka doi kheer ga tan ga sa bri dum haw drop ni sisina polap to long dom hap chen bai ta tan ho asi kam lo kan lo ising khara kang am je ising sa hap chen lani ado kotok lol bai wani da adigi chini ja da kangu kha khaido khraga chini mu hap chalaga lola loy aduna kheer se la po ni da singa sai mahi do khrak yam ge da bai ni kangchil lam ni aduna singa sa hap chala sisinu kotok olaga mahi je mundribuk lon ba adu dum kheer loy Chakhao kheer bu yam la mo ni cooker da hong thaba kheer ni hawa sida hapa lo yare dry fruits sa UB adegi almond kaju ra hapa yare hamning bagai ko dry fruits si adegi kismis wai suna ba hapa ya hoji ga do khoi phangba almond khra shoi ga hapchen jara othar ni si mahi je molak pada dum ya me smana dum lon bi ba hai ta aduna aha mai kam ba dum mahi kram ha pa gana kono mahi am na dra
mahi kangamagasу mahi hapchanbiba mahi yamamagasu mahi du kangribu lonbiba adudi dum chang do ni chahau du sum khal le kogi mahi yam chupchanba chuptaba du hojik chini hana khaidokre chini jada kanggu ge do chini khra hapchal le chini jik ta thumoi do ni haduna mukona yenga hapa du sina dum chang am do hojik aduga muk chahau ge chini hapagadi mahi jik ta jarak lang langjel ka do ni sisima khambiba haidi hek ingdara ko da chini hape project ta nangjal le ada sini chahau gi kheer yamna video sibu share to biba channel sibu subscribe to biba kawiram gonu sini ngasi nongi lo simuda chahau kheer mayambu amuka na thagar phongdok sori thank you